Through this launch, we are mindful that the beginning of the countdown to an election has begun. Ikhalenda yetepolitiki yalomnyaka loqalako wa 2024 ngiyelo emcoka kuwo wonke umlandvo weNingizimu Afrika. Ilomgwaqo lo entry lo hlanganisa Mpumalanga KwaZulu-Natal neGauteng bone timoto letiningi on average bekuna about 1200 vehicles per hour. Kulinzeleke umthamo lesetulu wetimoto letawusebenzisa imahekela angena kuleli ngesifundza seMpumalanga. Asikubingelele mbukeli eminyakeni lomusha kuphi la sifinyelela khona sikwambele tindzaba teSiswati le-state platform like SABC tikhona ke mbukeli letindzaba ku YouTube, ku X na ku Facebook. Chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitipitikika chinikhungetsene ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133. Noma usithumele email ku news@sabc.co.za. I-SABC News live lakho itimele ayithathi hlangothi. Ikhalenda yetepolitiki yalomnyaka loqalako wa 2024 ngiyelo mcoka kuwo wonke umlandvo weNingizimu Afrika. Akuhlangani nje kuphela iminyaka lengemashumi lamathathu lelilazuza inzandvo yelinyenti kepha kutawubuye kube nelukhetfo leyingcayizivele. Emacembu ke etepolitiki savela aqale kukhankasela lukhetfo kanti ke le EFF litawube libambe iNational People's Assembly yesithathu ngenyanga yeNgongoni. Etinkantolo bekungcinga mengameli wangaphambili wakuleli Jacob Zuma nalo libeka ngimabhalane jikelele we-ANC esangumholi we-African Congress Transformation esimahashule nalekulinzeleke ukuthi kuchubeke nalomnyaka. Kungenwa eminyakeni lomusha seminyaka lengemashumi lamathathu kusuka lelive laqala kubuswa ngenzano yelinyenti kanzi lo nyaka ucondzane kubanjwa kwelukhetho kwesikhombisa kusola kwabanjwa lukhetho lokucala ngeminyaka wa 1994 bekucala ka emlandweni akuleli ukuthi bantu labatimele nabo bangacutzelana tinhlangothi tepolitiki ukuthi shaya umthetho tetifundza kanye naseParliament. Through this launch, we are mindful that the beginning of the countdown to an election has begun, and we are approaching every step of this preparation, and we wish for that spirit to remain. IEC ibekelanga lamhla ka 3 na 4 kulenyanga letako njengemalanga lekungiwe ekugcina kubhalisela kuvota. Mengameli ngekubambisana IEC usetamemetela lilanga lelukhetho. Mhlathi siphohlongo kuleliviki lelitawu kuyoba nenkhulumo ebunjalo belive. In the State of the Nation address last year, we spoke of our intention to forge a comprehensive social compact. Ukijima kancane nje mhlathi ngemashumi lamabili nesikhombisa enyangeni yamabasa leli liyobe lihlanganisa iminyaka lemashumi lamabili nesikhombisa lathola inkhululeko nanome kukhona lokuhlelo kwendiwe labanye kukhona labakuhlabako labakubona kungahambi kahle lokufaka ekhatsi kusolekala kwemisebenzi kungalingani indlala nalokunye. Democracy also comes with various challenges because of, if you can check in these past 30 years, the condition of people of South Africa, it seems like it is worsening. Mhlawumbe tepolitiki titobe tehlatenyiwa tikhankasa ticela amavoti kubavoti ukuthi bativotele ngaphansi kwemakhulu asithupha tinhlangothi tepolitiki letibhalise ngalokusemthethweni ku-IEC kanti tingi-360 tokhona ukucudzelana elukhethweni lwavelonke nanoma kunjalo i-ANC ivalise ukutithemba ukuthi iyowenda kahle kepha labanye bathi akukho loko. I don't think it will lose below 50%. It can still come back as the ruling party in South Africa. Perhaps in case we have a coalition, which I don't foresee for currently. I think maybe in the next coming general election we can foresee a coalition. EFF ngalokunjalo iyohlangana kwesithathu ngenyanga yeNgongoni. EFF currently will function optimally without Julius. And I think we must also be fair that, with starting a political party, it's like you're starting a baby, something that you love. Njengoba lo mnyaka uqala sifisa wonke umuntu wakuleli ukuthi abone ukucinywa kwagesi tikhawu kuphela nya. Ngalokunjalo iANC yethembise ukuthi takucetha ukucinywa kwagesi lokuthikameta lokunye netimpilo tebantfu.
kulinzeleke umthamo lo setulu wetimoto letawusebenzisa emaheke langena kuleli ngesifundza seMpumalanga njengoba sesiphela isikhathi semaholide lo lamuhla ke betihambela kahle nje timoto ehekeni libombo lekungilesibili kulangemakhulu langena kuleli. Lapha ngulapho kwemukelwa khona abantu labangena kuleli. Bashayeli bathi bajabulile njengoba kude siphithiphithi emgwaqweni lomuhla kanti labanye bathi kuba khona kwemaphoyisa lacaphela umgwaqo kwenda umsebenzi ube lula nanobe tinyendi timoto letivela eMozambique. Sahambeka manje imoto ziningi ngale eMaputo manje zihamba kamnandi ziyangena bashesha la endleleni ku right siyabona nama traffic officers no babhize ngemisebenzi yabo sihamba kahle sithe masondela 10 kilometers sifike ebordereni sithola iline iqueue kodwa ke hayi bayimonitora kahle nje ihamba kahle. Kanti ke litiko letekuphepha kwemphakathi lithi lilinzele umthamo losetulu wetimoto emgwaqweni kulembela sonvo njengoba abantu labanyendi babuyela etindzaweni letehlukene. Simo emgwaqweni timoto asititiningi ngalendlela lebesilinzele ngayo ngoba umnyaka wokusebenza kulabaningi kulinzeleke ukuthi uqale today kodwa ke kulinzeleke ukuthi ngele weekend lesiya kuyo njengoba labaningi batoqala kuya emsebenzini for lo munyaka mhla ka 8 January 2024 so kulinzeleke ukuthi imigwaqo leminingi iqale kuphisitela lesikubonile ukuthi lo mgwaqo lo N3 lo hlanganisa Mpumalanga KwaZulu-Natal neGauteng bone timoto letiningi on average bekuna about 1200 vehicles per hour kuloyo mgwaqo. Litiko letekuphepha kwemphakathi linxusa abashayeli ukuthi bashayele ngekucophelela bahloniphe imithetho yemgwaqo. Lomnyaka lofile uBennett Gigaba letinyende emaveni emhlaba kubala nje kafishane ichubekile eUkraine nekuhlasela iRussia kwacubuka kulwa emkhathini kweHamas neleIsrael lekusolo kuchubeka nemave eAfrika lafa ekhathi boDRC abanetimbi tasekhaya etindzabeni ngelamuhla sinemhlelo wetindzaba temave emhlaba Sophie Mkwena lotasi zicapucapu ngaletendeke emaveni emhlaba asikubingele siSophie sikwamukele tindzabeni. Mangibonge kakhulu enyakeni omsha. Siyabonga. Asiqale ngana indzaba le ngathi iyashisa yase-Israel neGaza. Siyabona nje ukuthi nayi Israel isachubeka ihlasela iGaza. Kanti ke into lenye kwendeka ukuthi bantwana nebantu nalabasikade kube ngibo labashonako. Kwendeka nyalo. Engekhuluma ukuthi sisanda thola imimbiko yokuthi njengoba uyazi ukuthi iNingizimu Afrika ithathe isinqumo sokuthi ithathe loludaba uluhambise uye lapha eThe Hague la kukhona inkantolo enkulu ebhekana nezigigaba ezibhekane namazwe lo daba luzoba ngaphambi kwale court i court of justice at The Hague. Ngakho ke into esizwile ukuthi iNingizimu Afrika njengoba sikhuluma nje amagcwetha waseNingizimu Afrika sebenzana ama document lawo abazowa presenter before the International Court of Justice. Isho kuthini nje nasingayibuka lenzaba konke lokusho kuthini? Lokhu khuluma ukuthi iNingizimu Afrika ifinyelele emgomeni ukuthi iyenze ukuthi ilizwe laseIsrael liyovela ngaphambi kwalenkundla enkulu yezwe. Ngakho ke okusele manje ukuthi mhlambe uma sibheka ukuthi uma siqhubeke kuya phambili iNingizimu Afrika izoba nako ukuthi mhlambe ibe ne case strong. Ngakho njengoba sikhuluma nje bengikhulumisana noClayson Munyela loyo okhulumela iDerco indaba zangaphandle ukuthi angitshela ukuthi njengoba sikhuluma nje amagcwetha aseNingizimu Afrika asebenza kakhulu ukwenza ukuthi uma bavela ngaphambi kwalenkantolo eNetherlands nge11 12 banodaba olujulile kakhulu. Enye into ukuthi sibona amanye amazwe nawo athi manje alandela iNingizimu Afrika ayayiseka nabo bafaka amaqala kule Israel ilizwe laseQatar ilizwe laseOman njengoba ngiza emoyeni manje sibone naseAsia lapha ukuthi amanye amazwe nawo athi aseka iNingizimu Afrika. Nasibuka ke Sophie indzaba yase-Ukraine neRussia iloku yachubeka yini ledlondlobalisa lembi libanga ukuthi solichubeka njalo ngoba sibonile nyalo namuhla bahlasele eKyiv. Into eyenza ukuthi lempi iqhubeke ukuthi mawubheka amazwe lamabili akukho ilizwe elizimisele ukuthi manje bangaya engxoxweni zokuthi kube khona ukuthula njengoba uyazi ukuthi iUkraine ithembe amazwe amakhulu
we-G7 kakhulukhulu lawo ayingxenye ye-NATO lapho kufaka i-America khona bathola izikhali lapho bathola nemali lapho nokusekwa lapho ngoba uyazi ukuthi lamazwe alwisa iRussia mawubheka iRussia nayo ithi izimele ngoba uma ibheka i-military yaseRussia kwamanje i-strong kakhulu ngakho ke iRussia ithi izalwa kuze kufikwe leso sikhathi la iUkraine izamisa khona nokuthi izimisele ukuthi iyenze lokho iRussia efuna ukuthi bakwenze bangabi ingxenye ye-NATO ngakho ke kunzima ukuthi kufinyelelwe esiphethweni sokuthi kube khona ukuthula phakathi kwa-Ukraine nalelo lizwe laseRussia. Nasibuka futhi netaseAfrika isali ngaphandle nayo emava khona anetimbi nakungaketulwa mbuso ngalana bonije nabo kuyaliwa bo-DRC kuyaliwa kwentekani kahle kahle eAfrika. Masibheke kulelizwe lethu kunzima kakhulu nakhona. Enye into enza ukuthi kube nalezi inkinga umnotho. Ngakho ke omunye umuntu ufuna ukuphila and uma abakhibezwe or be country baba nako ukuthi babe nezinto abangajabulanga ngazo abantu abangama politician ne military banokuthi basebenzise imivo or ukungajabuli kwabantu ukwenza ukuthi bazitholele amandla ngakho ke eDRC eastern part of the DRC noma kube nokhetho eDRC kuyaliwa njengoba sikhuluma manje uma ubheka lapha eSudan nakhona ngathi ngeke sixazulule inkinga leya yaseSudan ngoba lama general amabili akukho ofuna ukuthi athathe isinqumo sokuthi abeke izikhali phansi ngakho ke izwe leAfrika linenkinga ezinkulu siyathemba ukuthi njengoba uyazi ukuthi AU iyahlangana njalo nje ngoJanuary bazohlangana baxoxe lolu daba. Masofi sibonga kakhulu isikhathi sakho sikhulumile nawe sivile Tindzaba teAfrika sithembe ukuthi kutoba ngcono isikhathi lesitawu. Mangibonge. Ayachubeka ke ngena emavi endvutvuto alwele bekanzatheli lebethu platform benesishikashiki semzabalazo Dr. Peter Magubane kulandzela kushona kwakhe itolo Magubane bekaneminyaka lengemashumi la imfica nakunye kanzi bekatiwa ngenzima yakhe lebalekile la edlala ngesikhathi selibandlululo njengoba bekasebenzisa ikamera yakhe kuveta bubi bembuso welibandlululo. Kuletinye ke nasibuye titolo iNetcare 911 kaZulu Natal iniketwe indondo yekwelapha sifo sekufa lihlangothi. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati nasanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. iNetcare 911 kwaZulu Natal iniketwe indondo yekwelapha sifo sekufa lihlangothi lesibhedlela ke sibe sekuqala kuleli kuphumelela le ndondo yegolide ku-World Stroke Organization's Emergency Medical Services Angels Awards. Sifo sekufa lihlangothi sihleli enzaweni yesibili etifeni letibulala komhlaba wonke jikelele. Bahlonyelise ngemsebenzi lomuhle labawendawo kokusinzisa impilo tebantfu leli thimba lebesimo lesiphuthumako lihlonyelise ngemsebenzi walo lomuhle wekwelapha sifo sekufa lihlangothi. Sifo sekufa lihlangothi sibangela ukungahambi kahle kwengadi likubangela ukuthi ubuchopho bungatholi kahle ingadi kanye nalokunye. One of the common sayings you'll hear is time is brain. The sooner we can get a patient to a stroke-ready facility, the more possibility we have of saving brain, of the patient having a better prognosis. Leli thimba liphindze shayelwa lihlombe nangemtamo yalo yekusita tigulane letsemaphandleni lisebenzise tebuchwepheshe. We can activate additional resources such as our aeromedical division, and we can send our helicopter for more rural or longer distance cases as well to provide further intervention. Dr. Petty Francis uthi sifo sekufa lihlangothi siyimvamisa ischemic kanti sibangela high blood pressure. In the sub-Saharan African context, there are more hemorrhagic strokes than globally, so that percentage of 15% globally is higher in the sub-Saharan context. Dr. Petty uthi akusilo liqiniso ukuthi labancane ababanjwa ngolesifo sekufa lihlangothi. We have seen patients in their 30s, and we have actually seen that even younger age group of young female patients
the youngest of which I can remember offhand was 16, and my second youngest was 18, where they developed strokes shortly after going onto the oral contraceptive pill. Emhlabeni wonke jikelele kubantu labane labadala munye uphathwa ngulesifo sekufa lihlangothi. Sikubutile ke mbukeli ukuthi njengoba sewuqalile umnyaka ukhumbulile yini kushiya imali ye-uniform ne-stationery ngesikhathi usajabulisa ngemaholide uphendule ngale ndlela. Yonke into ime ngomumo manje sithi masibabhizi ngamaholide samthengela umntwana immediately bavala esikolweni. Stationery sonke siphelele manje siphamisisha amabhuku amasha okungena ku grade 11 amuhle. Mina ke ngenza isiqiniseko ukuthi ke ngenkathi ngiyothenga ukudla ngethengela uDecember ngathenga ne-uniform ngenzela ukuthi ngoJanuary ngingaloku ngibambe ulayini omude. Yona nale ukujabulisa ngamaholide imali bengekho. So stationery belelanga imali. Ngijabula kodwa ngingazama ukuthi yonke into ngenza isiqiniseko sokuthi ngoJanuary einganeni izohamba kahle ngoba kuyilungelo ingane ukuthi ziye ezikoleni noma kanje. Mina bengitishiyele imali ukuthi ngibhadalele abantwana school fees kanye nemakhava. Mbona wembukeli SABC ngeke thwese kudiphendulela ngawo. Kanzike nasibuka ukuthi make thethe imali irandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Singathi ke kuphasi yasibuka enadi lethambe imbili lamuhla. Through this launch, we are mindful that the beginning of the countdown to an election has begun. Ikhalenda yetepolitiki lomnyaka loqalako wa 2024 ngiyo lemcoka kuwo wonke umlandvo weNingizimu Afrika. Lo mgwaqo lo entry lo hlanganisa Mpumalanga KwaZulu Natal neGauteng bone timoto letiningi on average bekuna about 1200 vehicles per hour. Inzele kumthamo losetulu wetimoto letawusebenzisa emaheke langena kuleli ngesifundza seMpumalanga. Ungaphuthela kumbukeli kuleti sematheni kusasa nakubumbana insimbi yesithupha nzambama ku SABC lihaye ku DTT na ku SABC Plus sitawo besikhuluma kabandi nge-NHI lekuyindlela yahulumende ekuphakela lusito lwetempilo kuleli nelizinga lelithethuthu kanzike nakulunga kulinzela. Izo benefita kakhulu abantu abangasebenzi. Looking at the state of our health facilities. I don't even agree with that because then it goes on the working people's test, doesn't it? They're going to tax us more for that. It's not even going to come out of their own pockets, yet they take most of the money for themselves. Like I don't like the government. That's just how it is. I've heard of it on socials and on the news, but I don't really know what they're going to introduce or what it's basically about. I'm interested to see the rolling out of it though, because I think a lot of conversations that are had in the South African context at the moment, we struggle with execution. Same as in NSFAS. If you can't afford, then automatically you'll qualify for this. However, angazi ukuthi kulo patala nalo ngapatala. NSFAS iyasebenza because they share the same schools above 18 and none. But in terms of healthcare, angikho sure ukuthi laba bamahala bazofika eMorning Side Clinic yabo. Dikuqala phaketha lamuhla siphindze sibonane ngalesine kuyo lendzawo ngesikhathi lesifanayo ngaphuthelwa ke ngiletsematheni letenabile kusasa nakubumbana insimbi yesithupha ku DTT na ku SABC Plus. Sikhona ke simo selitulo nanto zakhe mathebula.
ngedela shola ngena nzabatalo kanjalo ngedela shola ngena naso simo selitula sikubingelele eminyakeni wa 2024 kanze ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla asesekhona ke mathuba emvula lapho kuyekela 30% kakhulukati eveni lonkana kanze ke mawehla wentsholangane live elikhombisa ke kuvula leto ndzawo leto kanze ke asesekhona naselangeni lakusasa lawo mathuba emvula lapho kuyekela 60% endzaweni letsempumalanga live kanze ke khona ke la netibhadweni nkulu ngalo lomuhle kanze ke masibuka ke la entshonalanga live ngalo lomuhle yabona ukuthi leto ndzawo leto ke likhombisa ke kuvala ngemafu kanze ke masichubeka sibukela ke la sicelo sivela kwa South African Weather Service mawubuka ke kusha kumadlelo ikakhulukati encenye nesifundza ke la eNorthern Cape kanze ke mawubuka ukuchubeka ikakhulukati esifundeni la kwaZulu Natal nase Eastern Cape asekhona ke lokujuma kulungingodi kakhulu bantu ke abacaphele kuleto Tindzaba leto kanze ke masichubeka sibukela ke mazengishisa usingabe ke enjani la ngeni lakusasa masibuka ke la esifundza ke eGauteng ePretoria kuyashisa kuleto Tindzaba leto lapha ku30 kanze ke Johannesburg hleli lapha kuye ke la 28 eVernaghen nangale kubo Carletonville kanze ke masichubeka sibukela ke la sifundza iLimpopo kuyashisa ke eMusina nje behleli ku31 eliphalale lapha kuye ke la 33 mabuka kubuthi abazibi buphelapela hleli lapha kuye ke la 32 ngalo lomuhle kuyashisa kuleto Tindzaba leto sifundza impumalanga mabuka ke la Tindzaba leto fana nabo Sikhukhuza kuyashisa kuleto Tindzaba leto njengoba lapha kuye ke la 30 kanze ke Mpombela likhombisa ke kufuthumala lapha ku26 wehlele ngale kubomjindi kuleto Tindzaba leto fana nabo Carolina boSilobela likhombisa ke kufuthumala kuleto Tindzaba leto nasemkhondo njengoba behleli lapha kuye ke la 27 kanze ke sifundza iKwaZulu Natal mabuka Tindzaba leto fana nabo Vryheid pholile kuleto Tindzaba leto kanze ke Lady Smith kuyashisa mabuka Pietermaritzburg hleli lapha kuye ke la 25 kanze ke Kokstad hleli lapha kuye ke la 24 lokusho ukuthi lipholile kuleto Tindzaba leto sifundza iEastern Cape mabuka Tindzaba leto fana nabo Credo kuyashisa njengoba lapha ku33 kanze ke la eSomerset East lapha kuye ke la 30 kuyashisa ngalo mhleli pholile Gqeberha njengoba behleli lapha kuye ke la 33 kanze ke masichubeka sikubula ke la sifundza iWestern Cape Tindzaba leto fana nabo Vredendal kuyashisa nangalo Glen Williams njengoba lapha kuye ke la 36 eWorcester hleli lapha kuye ke la 33 ngalo lomuhle kanze mabuka nangalo boKapa kuyashisa kuleto Tindzaba leto nangalo boBeefort West njengoba lapha kuye ke la 33 kanze ke masichubeka sibukela ke la sifundza iNorthern Cape Springbok kuyashisa kuleto Tindzaba leto ke Sutherland nakhona hleli lapha kuye ke la 31 kanze ke masichubeka sibukela ke la iFree State ePorterville kuyashisa kubo Sasolburg nangalo bo Frankfurt kanze ke masibukela ke la ikakhulukati sifundza iNorthwest ngalo lomuhle Tindzaba leto fana ikakhulukati ke la nabulisburg nangalo bo Rustenburg kuyashisa ngalo lomuhle kungako benguphathele kona ngitsikini busuku abube ngilobuhle